U nastavku programa socijalne važne teme. Juče je jeziva tragedija potresla Mađarsku. Devojčica od 15 godina se bacila pod voz kod Budimpešte. Stradalo je 15-godišnje dete. Prvo se u početku verovalo da je na pruzi stradala žena, a onda se saznalo da je u pitanju devojčica koja je nakon raskida sa momkom odlučila da sebi oduzme život. Devojčica je, nažalost, ostavila i oprošteno pismo i ovo nije tema kojom ćemo se konkretno baviti u smislu šta se dešavalo u samom ovom slučaju, ali nas je podstaklo da se ponovo prisetimo i da ponovo razmislimo o tome koje su sve naše faze života koje smo mi odrasli možda prošli pa ih se i ne sećamo, a imamo danas decu, imamo oko sebe tinejdžere koji se bore sa ovim svetom, bore se sami sa sobom, bore se sa roditeljima, bore se sa školom, sa prvim ljubavima. Na koji način možemo i moramo, imamo obavezu da prepoznamo, a samim tim i da pomognemo svakoj potencijalnoj nesreći ili tragediji koja se može dogoditi. Iz tog razloga ovoga jutra sa nama su stručnjaci koji nam u tome mogu pomoći iz nekih raznih uglova. Psihoterapeut, gospođa Milica Jeremić sa nama. Milica, dobro jutro, dobro nam došli. I Anđela Vukić, socijalni radnik. Anđela, dobro jutro, dobro nam došli. Naravno da se trudimo da ovakvim razgovorima, opet kažem, mi donekle samo podsjetimo ili negde zagrebemo neku znatiželju i da shvatimo da neke stvari zaista se mogu isprečiti i da možemo neke stvari prepoznati. Svi smo mi bili tinejdžeri i nekako duboko verujem da su mnogi to izbrisali svoje glave i da prosto nam priroda stvari je takva da neke loše stvari zaboravljamo. Ali, Milice, taj period adolescencije, tog nekog prvog tinejdžerstva. Sad on kreće dosta rano. Nije to kao nekada u nekoliko godina. Danas to već kreće od 10. godine, bar po nekim statistikama koje sam ja čitala, vi ćete reći to tačnije. Prolazimo zaista kroz razne faze. Šta tu mi treba osnovno da znamo? Dakle, ne možemo mi biti svi psihoterapeuti ni psiholozi, ali kao roditelji imamo instinkt. Ali pored instinkta, šta je još neophodno da znamo da bismo mi bili sigurniji da motrimo dobro, da tako kažem? Tako je. Taj period puberteta i adolescencije je zapravo vrlo bitan jer osoba doživljava psihološki veliku transformaciju. Od toga da je nezadovoljna svojim fizičkim izgledom, da pada samopouzdanje, da ima konflikt sa odraslima, pogotovo sa roditeljima. Ali što se tiče samog tog emocionalnog sazrevanja, zapravo emocionalne reakcije su veoma burne i prenaglašene i uglavnom se odnose na pad interesovanja, nisko samopouzdanje, stid, krivicu, a ono što je još značajno, ne samo da su prenaglašene i burne, već se u tom periodu ima osjećaj zapravo da su to osjećanja koja neće nikada proći, odnosno da će stalno se osjećati stid, krivica, neadekvatnost, nisko samopouzdanje. Tu je naravno vrlo bitno da onda i roditelji budu sigurni u to, da je to prosto faza kroz koje dete razvojno prolazi. Sad ne znam da li želite da se vratimo na samo ovo pitanje. Pa između ostalog da, jer ovo je taj neki moment koji nas je podstakao da se ponovo prisetimo toga. Kada govorimo o tim prelazima. Sad kažemo pa to je normalno i nekako imamo potrebu da ne kažem umanjimo ta neka osjećanja. Kažemo ajde pobogu pa dobro šta je jedna bubuljica manje više i kod dečaka i kod devojčice. Koje su razlike između dečaka i devojčice u tim fazama? Nisu iste, pretpostavljam. Imaju drugačije načine ispoljavanja svojih nezadovoljstava, svojih frustracija, a opet s druge strane koliko to njih, da tako kažem, karakteriše njihovo biće i njihovo ja sutra u životu. Ono što bih ja zapravo rekla da je zajedničko i za jedno i za drugo, a to je pristup tinejdžerima u tim njihovim problemima. Potpuno je pogrešan pristup, to će proći. Ti si mlad, ceo život je pred tobom. Time u stvari dovodimo da se osoba još više emotivno zatvara zato što ima utisak da je odrasli ne razumeju. Pravi način, odnosno prava intervencija jeste priznati ono što jeste, odnosno ono što vidimo. A to je, vidim da si nezadovoljan, deluje mi kao da ne vidiš izlaz iz situacija. Znači, priznati ono što jeste. Zapravo osobi, bilo koje, a pogotovo osobi u pubertetu i adolescenciji, vrlo je bitno da mi s njima budemo u onome u čemu se oni
osjećaju, odnosno da prepoznamo šta se njima dešava. Priznati ono što jeste, umjesto intervencije, život je lep, još si mlad, Nemoj to sad ozbiljno, ništa strašno. A sad moram da vas pitam, čak i kada postavimo to pitanje i kada definišemo da postoji nezadovoljstvo, retko kad ćemo dobiti odgovor, dobro što si mi to rekla, sad sam razumeo. Dakle, nećemo imati to razumevanje u tom trenutku. A da li je već postavljanje pitanja i prepoznavanja kod odrasle osobe šta je to što njemu fali, ili to već, da kažem, njima dovoljno da se umire, pa makar ne pokazivali to? Apsolutno. Ne mora uvek biti umirenje. Prva reakcija može biti i odbrana, reakcija u vidu ljutnje i besa. Ali ono što je bitno tu stvara u tom trenutku da mi prepoznamo kako se oni osjećaju, zapravo njima daje mogućnost da se oni otvore. Neko primećuje da je njima teško. Vidljiv sam, nisam nebitan, nisam nevidljiv. I to onda otvara dalje mogućnost da prvo imaju pravo da se osjećaju kako se osjećaju. Onda je vrlo važno da podelimo i neko naše iskustvo u smislu. Bilo je situacija kada sam se i ja osjećala loše, neadekvatno, da ne vidim smisao ni o čemu, ali sam shvatila zapravo da želim da se udaljim od te boli, da prestane ta bol, a ne da prestane život. Dakle, to je negdje važno da kažemo da se sad ovim savremenim rečnikom konektujemo sa svojim mađima. Ali kada govorimo o nekim ljudima koji provode podjednako vremena u životu naše dece kao i mi, ja govorim prvo od vaspitača, posle učitelja, nastavnika, profesora, jasno je nama da tu ima jako puno dece, ali nekada možemo zaista primetiti da neki profesori prvi primete neke stvari, a to prosto govorimo o tom socijalnom momentu da svi oni koji treba da budu podrška i leđa porodici, da budu tu prisutni i da mogu da nam pomognu. Koji su to neki, da kažemo, koje su to ponašanja koje bi potencijalno mogla da spadaju u ove koje mogu imati najlošije, najtragičnije posljedice? Buntovnost je, kažu, normalna. Pa naravno da će da negiraju, da će da pokušavaju da prelaze granice, da probijaju barijere. Ali šta je ono što iz vašeg ugla je važno spomenuti i važno da se osvesti da bismo mogli da pomognemo čak i onda kad ne vidimo, da bi mogli da vidimo? Pa negde jeste najvažnije da se stvori ta zaštitna mreža u zajednici. Znači, tu je negde primarna porodica u pitanju. Znači, imamo roditelji, imamo užu i širu porodicu. Ali zapravo, kao što ste spomenuli, najviše vremena deca provode u školi, možda na nekim sportskim aktivnostima. I definitivno se uoči u nekim tim sitnicama, kao što su promjene raspoloženja, kao što su promjene u tom nekom svakodnevnom organizovanju života. Znači, dete ako je naviknulo da ide na neke sportske aktivnosti i odjednom prestane i ne želi više da ide, može da se, da kažem, da bude neki signal kod roditelja. Također, po nekom mom iskustvu, jeste da uglavnom, što se tiče škole, može doći do izostajanja sa nastave. Ne mora nužno da bude, ali uglavnom je to neki, da kažem, početak. A one kao lošije ocene, i to sam negdje se navodilo da negde naglo počinje neko dete koje je bilo aktivno. Negde opada prosek, tako je. Dobro. Sada ovde ova tema i ovaj tragičan događaj je negde došao zbog ljubavnih jada i to je možda jedan izuzetno važan moment u nekom početku razvijanja odrasle ličnosti. Nekada i koliko, evo možda vi znate bolje nego ja, koliko se sa porodicom to deli. Porodica bude tu ono što može da nadgleda i što može da zna, ali mi znamo koliko vršnjačko vaspitanje zapravo zna da bude, nažalost, i jače od samog onog bazičnog porodičnog, upravo zbog tog vremena što ste sada rekli koliko se provodi. Kako da, to je zapravo pitanje za obe, apsolutno je povezano, kako da ne budemo inspektori, da ne budemo oni koji tu se mešaju u sve što nije naš posao, a opet s druge strane kako to prepoznamo da ljubav nosi svoje lepe i loše strane i da to negde prepoznamo, a da smemo, da ne ulazimo u privatnu zonu. Pa u suštini ovo je jako osjetljiva tema i treba da se pristupi pažljivo, ali da bude, da kažemo, i otvoreno od strane roditelja. Nažalost, mi smo kao društvo jako zatvoreni kada su u pitanju teme kao što je suicid, kao što je i smrt, a pogotovo kada su emocije u pitanju kod dece, kod mladih. Podcenjujemo?
podcenjujemo, ali najčešća rečenica negde u mom iskustvu jeste to nije bilo u naše vreme. Tako da deca verovatno iz tog razloga imaju neki otpor. Gube poverenje da ne mogu da veruju tebi ako ti ne znaš. Mislim, ako to nije bilo... Tako je. Između ostalog, ne osete tu podršku koja im je potrebna. Ne oseti se to razumevanje. A razumevanje negde i jeste kod mladih i kod djece i kod adolescenata najbitnije. A jesmo li zarobljeni u onom tabu momentu da se o tome ne priča, da deci dalje govorimo da su se rodili tako što su ih donele rode? Prosto to kreće od malih nogu, jel tako? Nije to sad desi se 15 godina pa se desi sada slika sveta, nego to kreće mnogo ranije. Pa u principu to bi možda Milica bolje rekla za razvojni period, ali da, u suštini uglavnom je kako su roditelji vaspitani, tako negde prenose to na svoju decu, jer kao što sam rekla, kao društvo smo previše zatvoreni po pitanju emocija i nekako nije... Mislim, napredujemo, traži se pomoć. Gujurimo formu, ali bez suštine. To nam je negde i dalje. Otprilike, da. Mislimo da i dalje je slabost kada se zatraži pomoć. Kada neko kaže pozovi, odvedi dete kod psihologa, kod psihoterapeuta, to nije strašno. Ono što je najvažnije je da roditelji shvate da nije slabost kada zatražiš pomoć, već jedna ogromna snaga i samim tim i velika podrška za dete. I velika preventiva. Vratit ćemo se upravo na ovo pitanje sa dodatkom jednog, pošto danas kada govorimo o tinejdžerima, o mladima, mi isključivo govorimo o tome da su oni u nekom virtualnom svetu, isključivo govorimo o tome kako sada je sve društvene mreže i nekako sve je u vidu tih emotikona, u vidu tih nekih poruka, ali stvarno smo izgubili temu emocija i samih osjećanja i prosto prihvatanja činjenice da te neko voli, da ti nekog voliš i kako to funkcioniše. Kako to da prepoznamo? I ovo sve što je sada i Anđela govorila, kako da znamo, da prepoznamo, a da stvarno pomognemo, a da ne budemo oni koji će još više, da kažemo, odbiti sa tim nekim podcenjivanjem. Ajde, molim te, šta pričaš, pa... Da, vrlo je važno da shvatimo da zapravo u tom periodu puberteta vrlo je bitno to zaljubljivanje. Odnosno, taj partner, simpatija, devojka, dečko doživljavaju se kao da smo tek sa njim potpuni. Da je to ono što nas čini vidljivim, što nas čini jedinstvenim. A od koje godine to počinje danas? Hajde i tu da negde, zato što kad kažemo u 12 godina se dete zaljubilo, kažu gospode Bože šta pričaš i onda automatski se to negde umanji apsolutno to osjećanje i onda već dolazimo da pravimo barijeru. Kad to zaista počinje? Da, prvo roditelji sabotiraju dete onom rečenicom još si ti mala, još je rano, imaš druge obaveze. Zapravo vrlo rano posrećemo i u vrtićima da se oni uslovno rečeno zaljubljuju, imaju simpatije, to nam je simpatično. Ali onda već kad dođu u osnovnu školu, 3., 4. razred, mi roditelji imamo vrlo često tu predrasudu da je rano, i onda su zapravo te rečenice šta će ti to, a odnosno prava intervencija jeste pričati sa detetom u smislu da je to lepo osjećanje, ali da je važno da u tom osjećanju nekako i ono što želimo da pokažemo simpatiji da ne bude prenaglašeno, da ne budemo naporni, nego da to bude kroz osmeh, da to bude kroz neko druženje, da najpre vodimo računa o sebi, poštujemo sebe, jer smo mi tek tako celovita ličnost. Kažem, kasnije od neke već 14. 15. godine kad dođe do prvih veza, ovo što je Anđela rekla, negde možda jesmo sad otvoreni da pričamo o emocijama, ali da ih ne pokazujemo. Roditelji pogotovo izbjegavaju da pokazuju emociju tuge, zabrinutosti, bezvoljnosti, a zapravo time i dajemo onda pogrešnu sliku detetu da je jedino adekvatno, tako je, i da je jedino adekvatno zapravo da smo dobro raspoloženi. S druge strane, pa mogu se povezati i na ovaj slučaj koji se desio, između ostalog postoji i taj moment nepripremljenosti na gubitke, nepripremljenosti na poraze, kao da su to zapravo osnovni delovi života sa kojima će se susretati. Zato što negde pokušamo da im objasnimo kako je svet lep i divan i kako smo svi srećni i svi smo veseli, roditelji se ne svađaju i niko se ne svađa. Dakle, to je ta negde i onda iz toga uđu prosto ljudi u realan svet i nastanu
veliki šokovi. Da li, evo, da zaključimo i pretpostavljam i sa jedne i sa druge strane, da li opet se vraćamo na suštinu porodice i da bez obzira u kakvom okruženju živimo i da bez obzira u kakvom vremenu živimo i da li je digitalno i da li je politički inspirisano i da li je ovako ili onako, da je negde zaista ono što bi se rekao u 4 oka sa roditeljem, jer to može biti spasonosno za sve naše mlade? Ja bih se možda vratila korak nazad, a to je prevencija, pogotovo suicida u smislu od ideje do realizacije. To su neki elementi koje zapravo roditelj može najpre prepoznati. U prvoj fazi je recimo dete koje dugo trpi, ali ne da trpi nešto fizički, nego trpi to osjećaj beznađa, bezvoljnosti, gubitak poštovanja, samopouzdanja, stid, krivice i to traje dugo. Onda posle toga dolazi faza nekog preispitivanja. Ne sviđa mi se život, ali nisam spreman ni da prekinem sa životom. I to je trenutak kad deca, pa i odrasli, šalju poruke. Vrlo jasno i transparentno u smislu. Ovaj život nema smisla. Bolje da ne živim, ne vidim poentu ni o čemu. Posle toga... A da li te nekad reči budu suštinski izgovorene ili se one zapravo šalju nekim signalima i nekim neverbalnim porukama? S jedne strane budu izgovorene. S druge strane, ono o čemu je Anđela pričala, popuštanje u školi, izbjegavanje raznih aktivnosti, to je bilo koji vid samodestrukcije i autodestrukcije, ali zapravo njihov cilj je da pokažu da osoba želi da se odmakne od bola, a ne konačno da okonča svoj život. Postoji faza koja je posle ovih faza koje sam rekla vrlo zabrinjavajuća i alarmantna, a to je kad mi pomislimo da je sve u redu, odnosno osoba je energizovana, izašla je iz tog svog nezadovoljstva, iz te svoje negacije, a zapravo u psihičkom smislu osoba se suočila da je smrt rešenje, već je isplanirala način kako će to da obavi, dan kako će da obavi, trenutak, vreme, oproštajno pismo i doživljava zapravo emocionalno olakšanje, jer konačno postoji rešenje, pa makar to bila i smrt. I to je zapravo element da posle deteta koje je bezvoljno, neraspoloženo, utučeno, dolazi energizacija. To je zapravo najopasniji moment koji može biti kada je reč o suicidu. Kada se poveruje da je rešenje zapravo smrti. Tako je. Anđela, evo za kraj da negde definišemo, dakle, postoje faze, to sam i ja evo sada saznači, nije to nešto preko noći što se desi. Naša deca i tinejdžeri, kakve god da su, kako god hormoni radili, ništa se ne dešava toliko brzo da mi ne možemo da stignemo da primetimo. Koja je poruka za roditelje? Treba da sada se previše brinu? Nekako idemo iz krajnosti u krajnost. Ili ćemo da mislimo šta ćemo sada, s druge strane, ma to i mi smo živjeli pa nikom ništa. Kako naći sada sponu sa sadašnjim vremenom? Mislim da je najbitnije da se postavi ono prosto pitanje kako si. Da li ti nešto treba, da li se osjećaš dobro u posljednje vreme. Mislim da je negde i moje iskustvo pokazalo da dete samo želi da bude viđeno, da želi da se čuje, da neko shvati da on postoji, a da ga ne doživljava samo kao dete koje nema emocije. Koji ima neke obaveze. Koji ima neke obaveze, tako je. Da. I ono što jeste, moja negde poruka jeste da nije sramota tražiti pomoć. I da je to stvarno, kao što sam rekla i malo pre, jedna ogromna snaga kod roditelja, kod zajednice. I voljela bih samo da kažem da negde nije to posao samo stručnih radnika. To je zapravo posao i roditelja, uže i šire porodice, zatim i generalno svih drugih institucija koje su uključene. Prijatelje i okruženje. Prijatelji pogotovo, da. Hvala vam najlepše. Ova tema otvara mnoge etape i mnoge dalje. Kako birati sada prijatelje, kako dolazimo u ta prva zaljubljivanja, nezaštićeni seksualni odnosi, kad kažu ne daj Bože, ali to je u našoj retorici neželjenih trudnoća, koji i dalje otvaraju te neke traume, depresije i opet potencijalne oproštajne poruke, tako da ćemo se videti ponovo i nastaviti prosto ovaj niz, jer ovo nije prosto moguće u temi od 20 minuta obraditi. Hvala vam najlepše. Hvala vam.